usuka tumben pherang kiamai ke phapon penan soka charwa jok piso phana pran jende Karbi riso dorbar sa hemalong di fu LA MLA bida singling aphan karchu padepon Kisuk yuni de jok kirap kachuhang Cinthong habar pin potom pen oki projai me kedeng PMAYG scheme ke tangte ki bui hoba putha Karbi Anglong Termas Council atumadai jenangji long kre si development block choka marato masai ka chiklem pami me pot Karbi Anglong Termas Council atum ingsai hai hema lahai sarkar pen keron pon PMAYG hem solong ka chupang lim duna BDO AJI atum phan kopi si Karbi Anglong Termas Council atum kelang dinglo Karbi Anglong Termas Council ACEM ni tum phan lahai puthak lam klar nang pinangji lahai puthak lam theje paklang ponsi aru ni fight drop arni Polonia long United Student Union of Karbi Anglong atum pen pherang kiamai phapon Melong usuka me po bibison teron kong chen bang jin tu hajurika pen jinglok trip ya klem bang atum chetong do prabjin pen la long kri si development block long PMAYG long kachapang lima tumapan Karbi Anglong Termas Council atum prabjin pen ingsai nangji la penona son kachini nia son chekrong det pulote ke bang jiar ni ke kache song amedit he pikji puta pherang kya melong usuka atum pen lam the chipaklang pon renti puloni pen probin taro report malong news এইটো আমি কব বিচাৰো নহলে অনাগত দিনত এই বিজেপি চৰকাৰ এই মিছলীয়া চৰকাৰখনে তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ কিন্তু সাধাৰণ ৰাইজে তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিব আমি এইখিনি সংবাদ মাধ্যমৰ থ্ৰুদি অট'নমাছ কাউন্সিলৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষসকলক বা ডিপাৰ্টমেণ্টেল কৰ্তৃপক্ষসকলক আমি হুকিয়াই দিব বিচাৰো যদি অনাগত দিনত আমাৰ যদি প্ৰত্যুত্তৰ বা এই সাধাৰণ মানুহবিলাকক যদি টুপি পিনৰ ৰাজনীতি কৰে তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰিণাম কিন্তু ভয়াৱহ হ'ব আৰু অলৰেডি আমি গুৱাহাটীতো আমি অলৰেডি এখন RTF পিটিশ্যন কৰা হৈছে 11টা উন্নয়ন খণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত কিমান টকা আহিছে কিন্তু 11টা উন্নয়ন খণ্ডত ইতালকে নোটিছ পঠাইছে কিন্তু ইতালকে 11টা ব্লকৰ কোনো ইতালকে ডকুমেন্টছ দিবলৈ সক্ষমতা হোৱা নাই তেওঁলোকৰ দুৰ্নীতি ওলাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইতালকে দিব পৰা নাই ঘৰটো এটাটো হয় আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ গ্ৰাছ লেভেল সাধাৰণ ৰাস্তা বিভিন্ন ধৰণৰ ফিচাৰী বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰজেক্ট তেওঁলোকৰ লোৱা যায় ডেভেলপমেণ্ট এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ কেলেংকাৰী আছে সেইকাৰণে ইয়াত কমিশ্যন ৰাজনীতি চলি আছে কাৰণে এই বিজেপি চৰকাৰখনে সাহস কৰা নাই সেইকাৰণে এই সবকা চাট কোৱা চৰকাৰখনে এই কথাবিলাক তেওঁলোকে অতৰাই দিব লাগে তেওঁলোকে ক'ব লাগে এটা মিটিঙত আমি সবৰ পৰা পইচা খোৱা চৰকাৰ বুলি ঘোষণা কৰিব লাগে বুলি এই সংবাদ মাধ্যমত তেওঁলোকক আমি ক'ব বিচাৰিছো আৰু যদি কিবা সুধিব আছে সুধিব পাৰে ৰহাং ডাঙৰীয়া আপুনি ক'লে যে PMAYG গৃহ নিৰ্মাণৰ যদি দুৰ্নীতি হৈছে বিসংগতি হৈছে অনিয়ম হৈছে কেলে ইয়াৰ লগত জড়িত থকা বিদ্যুৎ হওক যি হওক গ্ৰাম সেৱক হওক আপোনালোকে কাৰায়ত্ব কৰি জেলৰ নিক্ষেপ কৰিব বুলি আপুনি সংবাদ মেল পাতি আপুনি ঘোষণা কৰিছে আজি এই সংবাদ মেল যোগে আপোনাক প্ৰত্যাহ্বান জনাব বিচাৰিছো সন্মানীয় CM তুলিৰাম ৰহাং ডাঙৰীয়া কেইজন বিডিঅ কেইজন গ্ৰাম সেৱক কেইজন যি আপুনি কাৰায়ত্ব কৰি জেলৰ নিক্ষেপ কৰি তালিকক কাৰাজোহা কৰক তাৰপিছত আমি ক'ব বিচাৰিছো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সন্মানীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আপুনি ক'লে যে যিকোনো বিভাগত যদি দুৰ্নীতি হৈছে তেতিয়া আপুনি বাঘৰ দৰে জপিয়াম বুলি আপুনি ঘোষণা কৰিছে আজি সংবাদ মাধ্যম যদি আপোনাৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাব বিচাৰিছে আপুনি যদি সৎ শাসক আছে তেতিয়াহ'লে কাৰ্বি আংলং আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং 11টা উন্নয়ন খণ্ডত তাত যিটো PMAY যিটো নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত যিটো দুৰ্নীতি হৈ আছে কেলেংকাৰী আছে বিসংগতি আছে ইয়াত CBI দ্বাৰা তদন্ত কৰি ইয়াৰ লগত জড়িত থকা BDO হওক যি হওক গ্ৰাম সেৱকৰ তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা লওক আৰু যদি অনাগত দিনবোৰত যদি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলে যদি কোনো গুৰুত্ব নিদিয়ে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে জংগী আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য হ'ম আৰু সম্পূৰ্ণ জগৰীয়া হ'ব কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলত Penan soga charbo jok apiso phanapran jendet langroi long kithi tangar pum klang roga fiansi ahok pedalam ke klang kithi tangar pum kang langang deng anlo aruni fight troxer ni dogmoka police station ke parlo adivasi khejur gawa dong kajasara alang roya raya long inut kithi tangar pum kelong berta kirib don longa tengke kithi tanga bang amen priyanka lohar artaning kon ingkoi rai sipusi pang thekpon kithi loda pena amen sonu lohar artain koi ra pholapen asomarta arlo suinut lo pusi berta ribdun lo kedam tangaru ni phai hinir ni penan soga charbo
bo sai jok penan song mong kachi chok kachi theng dokok lo busi arong asor penang than pachini dun lapen puthora da pen ki Priyanka Lohara phan theklong le dedlo rong asor lapen a hema sora tumke apia pohem chedam joi bon pusi tin koklo putanang than pachini dun thu montaru ni phai toksiar nian ke langroya raya long kithi tangar pumsi long thurong lo la sofi dong mokak rai koma sai khetoma dimalong an humri dun si a hokalam kachini jia phan karjo hot ke karlitang Priyanka Lohara chora bang ni sikapat thipu a hokalam che than dun lo pusi nil to pherang ke pen birta nang pale lapen kithi tangar pum dong mokap municipal board along motor thaponsi thana an ponderlo lapen postmortem jia phan difu medical college and hospital along ponthulo dong mokak pen Daniel Sontimung report Malong News. Aruni phai toksiar ni por phai kebra chitima por malom pen kar bi riswa dorbar sai hemlong dipu MLA bida singlenga phan chop hapen karchu padupon bang so melong kar bi riswa dorbar meipu ojit timung che pahem phu ponsi mei charipon labang so melong soarlo song mate kar sa klembang phya tuman parta kra phan ke kroi thiba bang phu phie tum che tong dun si MLA bida singlenga phan karchu amai ardi pidun MLA bida singlenga phan karchu nang kok lake alangli arji ding kluipen ratcharia songlong klempen khia phan ke mesena sonamung ke wan pi moni phan mandua political song along langli pinpen kirap kapajir pon thekapot alangli krahem phanga song along klembom mahut pensi ratcharia song along aking kam che jordun lo lapen hempre ka buthak sitame assembly along penanga seang tong chi bidun lo pusi kra khongchun bang pen ningje pon dipupen Dharam Singh rong par report Malong News lang kami senang nang itu isi bangke hase MLA itu li tum lombajong alang li pan belek song arjo ta hailo mini bos ta mini li tum alang li dak nonil tum karbi sodoba nonili s general secretary do bom alang li ta 1976 ani kan alang li ta lakso thik ladak lo alang li general secretary itu tang lo asi alang li ta dak pensi political career kiceng lo pulipu de temi alang li dak pensi penang halal something han sepen cheng lo pensi pi alang li penang chelang lo nono jitimong sar tum penang lang chelang lo 1976 alang li secretary cholo pensa dak pensi alang li penang popularity dolo muni tum chini no kam ke claim mesen la ben muni chingki rat pen chingki mesen pusi alang li ada pusi si political bahari grand success lo lasi aku nalina ka juba aku second question make isi bangala lo je dak ini archu labang ke litum asong tinda archu nei pusi ni matha MLA pahaina phalial ni litum karchu ali manang MLA non do bom existing MLA alang li constituency punoi alang li no constituency alang li jitu muni phan kirap alang li theo la so party pulenili pudam gali konsep MLA we know the legislative member alang li penangan ada ka voice so heprek puthak ta da Assam legislative assembly long alang li a voice chibidun do heprek puthak la article 244A putalang li heprek a voice chibidun dak voice dak pusta melang nukta mela alang li je lasi nilitum pahana aku asasi MLA pamana kali nilitum kali pinima political career kirap kacuhan lamding roding ko rapli kilometer daily terang arong amekar sodar kro ajir ding klupen keso ka cholong lokajok kidney lapen lebar hehoi heno tanglo pusi doktor atum penalang li top han pachinilu bangso jok keso dat sodar kro aphan keso kelang japan difu medical college along si selang pon bomlo bonta tangka kadurit hektik penajok alang itum kisung hektik asonsi tangmanlo lasianing ke me bang photo malang li po aphan keso kelang japan nang cerap dun thapusi asopwa kleng babu singkro pen Chuning report lapen aning ke me Karbi Anglong Autonomous Council ACEM Dr. Tuliram rong hang lapen Lombajong constituency em raton teron aphan tame kerap dunjia phansi ka chungri padupon kerap ke pajir jia phan labang solong humri ignon babu singkro contact number troxy trok kethom troxy nerkep pho sirkep troxy nerkep SBI account number kethom ec kethom pho nerkep 5way ec troxy trok pli IFSC code 5way EC Toxy 5way Difupen Dharam Singh rong for report Malong News Nili kacuning rikang tungo bangke Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram rong hangaphan nilitum kisu kacelang rong kisung tektik lasi nilitum aphan nang kera vegja aphan si nilitum alang liphan cuning rilo nilitum laso kisu Karbi aron menta nilitum an ke celang lo
kainong celong to nilitung cejor erlo don rapan to nang cerap dunya nang cerap lo non mang cerap jawar saibang wederlo la soposi nilitum karbenglong to namas konsil CM along to nilitum lambang palinang koklo la salang lihin pen nilitum phan karbia arada phan kaching hon kang hon ka jinso pen nilitum phan ang kerap vegji phan salang li phan chuning padi krim lo la pen nilitum la sa medical college along kisu na cewan mang ke nilitum atumi pen si cewan lang la so cewan det pen nilitum aphan doktor tum nang ke thana teng pulote liver problem do kidney problem do la pen sugar pen do la sa pasinili tum bang la sona ke so bang khu pin lang pasinili tum ka celangi pan manil tum sung der la sa pasinili sia make hai bang tum hanang ra vek ngi pasinili tum hen pancuni ngi pan ake so bang khu bang ke sodar kro la pen li bang ke aso po kleng iglo la sa ke so bang ke liver problem do kidney problem do sugar do la sa pasinili tum bang ke ka celangi pan sung der la pen karbenglong arlo ke plangki phietum dupik lasona tum ta aning ke metum nang cerap donje phan nili account number dolo mobile number na contact lo te nili phan detail alam nili phan aching kilo aruni fight roxier ni am terenga lang royalong oki prupon labang soja making thonga hawar long ke do pin potum si cepatir pi pon lo lapasona ningkan bang taningkan esek pen oki pro aja mega lang itum pen kapada pon bom la so ok pro long rat saya klem bang lipson be pen chenglok utum ta chetong dun dong kam pen janta be report Malong News botor oki pro ku puthak nang le hin pen hawar ara phan kapatini puthak laso buka kabe puke aku jadi mane muni tum senem siri keso kang tha anggi arlu pen kabonam tadu mane mekhini peso bahini je tadu labangso ama bisar kita theke onglo pin potu lapu kali ok pulo mana ningkan si patini jang pola ok pupo la so senem sidi da tum bang sitini epo o kamme ko dang nan ko dak sini tum kinet ne dak sini epo an si la dak sini itu la so ke so kan ta kamme lang no bini lo kapit kui lo anu te komentuan ningkan pensi labang so oki pro ju tanal tin kirim pon lagi aso so cengka long tam ben so cengka long tam penala reng kong man pen tanda pini labang so oki pro long ke hawar ko an pensi nale tum labang so sai ke den pon la ni tu la so sai ke den ke la chin thong hawarang kang aruan adu ko berong ko an bak do jinali rong pharu ke thomra throk sike bra throk tanda pini labang so oki pro long ke rong ko an si nang chetong do nang ke tin nang te rong pharu ke thomra throk sike aran ke chetong na kokko aron si ko lo nang li ka hisab teng pen pulo tang te hiru ke pam ko an nang chetong ini ala hiru bang ke asap sokom te mane pharu ke thomra sari kuri ba guno na leta tanda ko nane arong bang ke hiru wan bedat pen asar te tum hormai se wan chopen arong me kar bang hiru wan bedat labang so puthak nal hin pen kupisi kudam ko mon ni tu min kori pola ga chibisana ko ko hor bo se ta mote muning chingri de de muning chingri de de chingdon de de ko de pininge da mane muning bang ke la ke le don pen pharuk ke bota dai jor ko muning bang puma made non ke do bom along non bang ke tu min kori po nepo non ke tu bang non la bang ke muning pu bang ke labang ke kadam tang man ada non ke do bom along ma di di la hiru glong le tu mal ban bang ke pharuk re pho ni tu ma dai jor bo se non mi tum dam po la lindo ba thom rong po dili pator se non mi ji habe aren tu meri tu arong tin dam po la su de dam po la pen alang li tu bang panta non alang li isi avokalo parti vokala ke hoilo apra alang li bur chairman ta mandu bom lo alang li bang CM phan alang li mubdam lang ko CM phan alang li ki mum nang ipo bang ka tuliram rong hang phan ni tu ma chudi li bang ka alang li phan ti pamuk toy lo la bang so ok pu ni li tu ma hong phala ka we joy ni alang li CM rong la so ba nan ching ki nang jatan bina po ko si alang li phan si la si pidi ka chuang lo alang li lipson dia phan dak doram la lipson dia phan si alang li phan Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.